Baphume ngobuninzi abasetyhini abebevutha ngumsindo beqhankqalaza ngaphandle kwenkundla befuna umtyholwa angayinikwa ibheyile. Amanina athi kwanele. uKarabo Makhubedu uthelwe ngeParafini wantunyekwa ngomlilo ngumntu athandana naye elele kwigumbi abaliqeshileyo nabe behlala kulo bobabini. Usapho lufuna ubulungisa. Basikamofa beyili abolele kamojela Zathu sokuthi sibe la inkantolo namhlanje sizobhikisha ukuthi ubhlungu obuziwa ifamily yakhe boKarabo nasendlini kambi kungangena kusasa nasendlini yalo munye umama esime nabo la emalahleni kungangena lobhlungu. That's why sithena ku family yaka Nonyane anyeke baze babe bodwa kulobhlungu ababuzwayo namhlanje. Umtyholwa uxolile kule ngingqi wabalekela eBushbuck Ridge ngaphambi kokunqakulwa avalelwe ngabakwantsasana. Yes, likhona icala. That is why adonselwe enkantolo is because icala likhona. Ukuphenya kwecala kusho khona ukuthi kunokuthize okhona. So now njengoba sichubeka saphenya kusukela ngonyaka odlula up until manje nje basesimdonsela enkantolo icala likhona. Amapolisa aqinisekile ukuba aphethe ubungqina obaneleyo kweli tyala.